साहित्य छगु समाज यान हाको खरासा छगु सभ्यता या पहिचान न ख जोजलपा नेपाल मण्डल टेलिभिजन या ज्याजो साहित्य झिगु गौरव छ छिता लस्कु स्यानसुना जी सिल्भिया ज्याजो साहित्य झिगु गौरव हामीले हेछि स थैले नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखे सोइदी फैदास ज्याजो सछि स नेपाल भाषा खया साहित्य खय त दुवाला सोइवे चनाउजुल थ्वे जोले थुक्सी जिस खलातेनो विषय वस्तु थयु अनुवाद साहित्य ख चुवा न्यतेनी साहित्यकार भाजु मथुरा साम्य मचाया मायोपति अनुवाद साहित्य कथा इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी भाषा मदर्स बेबी बेबीज मदर्स का सफु प्यावा जुल थ्वे सफु या अनुवाद यान्दिम भाजु राजेन्द्र मानन्धर दिसे चिसा नेपाल भाषा साहित्य खेले अझन अनुवाद साहित्य त कया खलाबला यातेन उजुल राजेन्द्र ज्याजो सलस स्यान्छ आछुपति थो बेबीज मदर का मथुरा साम्य जोपति सफु प्यावला छिटकी अंग्रेजी भाइला दिल तो गम्ले छ यान बिया छुखगे ख बुद्ध जयन्ती न्यो मथाइ तैदियो कया मला आछौ किरात जिना पान्छे दैजनो गा छौ या मला गान जिएन बागा चनो मला अले गुले रो खन्जे छौ अले ठोची न आको परि ख यको स्या यको न खरगा ठोले दिल तर म जि चाहिँ नि लुमिनी जा छौ अले बुद्ध जयन्ती बेले अनि इन्टरनेशनल सेमिनार जु जा छौ जि मलायर गा लक्षिति जि पिका अले बुद्ध जयन्ती सिरा सात के सुया नगा 3 हप्ता लगभग सिरल का तासी थुकी त चाहिँ छि चाहिँ 3 हप्ता हि भ्यातिया आथु गयो किसिम यो पति सफु ख विषय वस्तु रुपैयाँ ढ्याउ खसा ठ्याक्कै मिसा मनोविज्ञान प सम्बन्धित किन विशेषण इपा जुढुङ्का मचा मरयु अथवा इपा सोयान सम मिसम मचाइके मा जुयु बदि इच्छा गुठ वइ अले जिम मखन के गुली ठाकुई तयु बदि विषय त जख जुया कइछौ बदि विषय थति अनुवाद याले चुचुखे बिचायामा आगथे थो आ थो मौलिक साहित्य मुक्त अनुवाद साहित्य जुल मला पहिला दुई चौपति त भाइले जुल थति भाइले छुछुखे बिचाया भाइले अनुवाद याले छुछुखे बिचाया एउटा चाहिँ नि सुरगा छुछु पछि सेमा दशपिया नापा चाहिँ नि ओरिजिनल नाप गुली तापाहरू चाहिँ नि अब सम अनुवाद बुको मेमनहरुका विषय चाहिँ नि अन्तर ज्याचुनिका गुमिख्या छुराई मला छु चाहिँ थइ व्यक्तिगत धारणा सुनिका ढासा गुम चाहिँ नि गेट राजा ओ छप्टे हिकि मजु उठो चाहिँ अनुवाद साहित्य मको अनुवाद ख कि चाहिँ नि ओरिजिनल या सुडो उकेपति रिफ्लेक्ट छक्केजिमा उके रिफ्लेक्ट बि ठुकी चाहिँ मौलिकता छुए ते मजो ठुकी चाहिँ साहित्य वो मौलिक भाषा यो साहित्य गन्थिन चनडगा भ्या मुठु पिण्ड केनाबि सम्मजको खट है पिण्डु मला अले मे पि चाहिँ राजा ठो मौलिक दियो छौ अनुवाद जि ढुंका ठो बुनी पिनी उ लाटे ल्या ढुंका ओ मौलिक सूर्य बिचाइन्छ नि मजो छुया टासा बुनी पिन्छ चाहिँ नि सवा कया बुनी सिरेकी किजको बिचाया सा गाट है पिन अनुवादक त दु मखला त अनुवाद गेना या गुली जुइरी विषयले भसभस भनि बेला वन यु बिचा चाहिँ कन्फ्लिक्ट नापान्छिन टोका जिन सुट जिटा सुट लगे जुट आछ नि अनुवाद साहित्य दियो साहित्यका मखला अले अनुवाद बुनी मेस्या ठो मौलिक साहित्य दियो मौलिक भाषा चुइदपले साहित्य यो स्तर गन्थ्यो वो गुली बामला ढगा अध्ययन या त मुखुकी छौ लाटे हो साहित्य सफो बना कचाका उकि छु छरै निष्कर्ष नपजक छिउ सरकार ख ढगा ठिकी एजुया मौलिक सुडु सोया न छु बिलदासा वो मौलिक सोइदपति ख यो पनि संचार वो भाषा गेना बिसाजी उकि जको ध्यान बिसा गाठेन्छौका मौलिक सुडु वो भुजिए टिक्यु छैन वो गठेख अठे प्याजकै हिल्यो खस चाहिँ नि जिसे वो मिसिन याव साहित्य अनुवाद जी मुखला तर सुजी माथि दास न्यामेस्या न्यावे चोइडाउ जिमा न्यावे शैली चोइडाउ जिमा उइदा चाहिँ नि वो नो भाषा वे ढुंका नो भाषा पि पाठक पिन्छ वो साहित्य त गेना न्यन तैबुसा सवाकै एना चोसा बालै थेन्छौका छि चाहिँ अठे या त सोइदिया कि हजुर अठे या त सोयाना भरिजा चाहिँ लिमिटेसन गन जुल्दा आसा आ छि चाहिँ नि गेट हेवाला ठो साहित्य अनुवाद साहित्य नापन्टु मौलिक न गुण नापन्टु एजु लाजन अनुवाद गेट गन मछिनी ढासा अनुवाद क चाहिँ नि वो साहित्य न वो साहित्य पति मौलिकतालाई सिंके मजिल मखला मौलिकता मसिंकेन उकि डोपति छु अनावश्यक अथवा एक्सप्लेन या माउपति चीज छु दुखसा वो साहित्य अनुवाद या ढुंगा उइद लिकाना ठ्याक्को पति जक न्यने तैबि ढगा कुट या मर्यो ज्याचनका
मलाई छाड आसा छम आठुकिवे खला खादा खसा ठोफुक्क नेवा भ्या म सपिन्छ जक बुनी मक्का मलाई छिरा नेवा भ्या सपिन्छ न बुनी अले वे सबदि न्यून भ्या दैबले चाहिँ वो अटोमेटिकली गेजि रासा वो इंग्लिशमा बम बम भन्नुका ए ठुइर नेवा भाषा गेटल गा उन्ट तले उना सो वनी अले सुएर उनका वो चुइर उपरि पाले ठोला मिले मजु का ठो अनुवाद गठे चाहिँ ठेट रविट ठेना ट्यामा ए ना टालका टेबडी प्यावे अन जजमेन्ट सुरजिका बना इन्जॉय याओ मलाई कम्युनिकेट याओ सो या न वो कि अन जजमेन्ट याओ क्रिटिसाइज याओ खजुल लासा अले वो सबाय दिमक्टका ए या वो ब्यालेन्स या चाहिँ नि थाकु खनिका आ जी ठुकी यानी मैले गथे ख अठे बिब्यौ वन्यु खसा इंग्लिश भनी पिन्ट सभा दैमक हे माजी छ मलाई छाडा इंग्लिश भनी पनि कल्चर हो नेवा भए साहित्य भनी कल्चर पा वो साहित्य उपरि मर्म वो साहित्य उपरि ख वो साहित्य गेना न्यबै प्रस्तुति तयु छौ तर भाषा गथेको अथे तल लासला वो सभा दैमक हो एज या इंग्लिश साहित्य भनीले शुद्ध माउ ख वो नेवा भ्यायुपट्टि कया इंग्लिश चेबले जो वो बिउपट्टि कोसिस जिमा थेन जग तर नेवा भ्यान कि नापन्टेबले चाहिँ पछ पाए यसो छिटो चाहिँ पछ म छिन ब्यालेन्स या कोसिस या माल ढामलगा आ थोया न्यन छि मठा सामी जु हे मेपति बाखनस का ट्रासेडियन दि दुंक्ला भला औ किन चाहिँ अठे समस्या बोलके अठे छपनि चियाको बाखन चेबले चाहिँ उले पाइमको मला न्यू पेंगो पेज नि 1200 वोट चाहिँ नि उकि चाहिँ उली मच्छी तस्कए मजिल ठो चाहिँ नि पाए सिधै ठ्याजको चाहिँ मत्र थपाटका हागा जुला चाहिँ वो शैली चाहिँ विस्तार अंकेन आइजुनिगा घटना जको जिमको मलाई ठुकिला घटना प्रधान जुल ठुवा मलाई किन अझ संवाद प्रधान हामीले ट्विट उकि चाहिँ यो पाइम तर जब छिस अब विषय वस्तु त प्रस्तुति या तरिका दै चाहिँ नि भाषा उकि वातावरण उकि समस्या उयो बडी मनोविनोद उठु किनि उपरि कोसिस यात के चाहिँ नि वो शैली चाहिँ पाकेट हुन्किगा ठुकी चाहिँ उली आठला उली थाको मुक्त मलाई तर अन्ठालका चाहिँ नि जु चाहिँ नि छु अनुरोध हामीलेका जु चाहिँ अनुभव हामीलेका मलाई अनुवाद थिस यामा कि समस्या भन्नु त अनुवाद याबले वो मौलिक भाषा न उकिए तैबिल कि चाहिँ नि बुनी पि अलमलेजीका हजुर अथे आ नेपाल भाषा खेलले चाहिँ अनुवाद साहित्य चाहिँ गुक्थन हान्छ न छुडु छुपुति बिस जी उल्ली अभ्यास गए अनुवाद साहित्य गन्थन जनका अध्ययन यानमा मको मलाई तर थैला छ व्यक्तिगत धारणा दै जुनि तर जी अनुवाद यो कोन म बना मलाई तर दैनी जी भुली अनुवाद बनानी उकि चाहिँ वे समस्या दुनी ब्यालेन्स याबरी समस्या लान्छन् ठेचोगा सम अनुवादकै त वो साहित्य अनुवाद याबले मौलिकै त गठेख अठे फन्ड हिले थे प्याजकै हिडियो लागि अथवा अनुवादे याउ अथवा वो भाषा बनि पिन त फ्रेन्डली भाषा वो चीज दे यन्त्रै बियो वो चाहिँ दुबिरा चाहिँ अनुवादक त लाको चौ ठेचो अले गुमेसा चाहिँ गठेख अठे याउ त घाट हाबले वो तहे दाउ गासा कठि थाइगा मलाई वो पाए पनि मका नेवा भए नेवा खो अंग्रेजी भाषा ब्याचौं ठेचो न भए मलाई अले सर वनी मक्का वो ज्याचौं चाहिँ यो कोसिया खाना वो अनुवाद यही पिन्छ चाहिँ नि ठो चाहिँ अनुवादक यो धर्म दिउ चाहिँ नि प्याजको हिलियो खटाल्ला चाहिँ थाकुई मको आठो चाहिँ अब अनुवाद छ के वो मौलिक छ के दु ठो वनी पिन्छ मौलिक मस्यो ठिट चाहिँ छोटे जको पिउसा गा ठुलिजक बिमाली थैना बिमाली त्यो टासे चाहिँ नि जिस चाहिँ नि ठीक जी ठेचोगा छि दुनिया चाहिँ वो समस्या चाहिँ आनन्द नि छौ ट्र्याक चाहिँ वना मचन ठेचोगा अठे आथो नेपाल भाषा खेले चाहिँ गु आछि नक्तिन दैरीले मौलिक विधा कथा क्याउ कि मौलिक विधा कथा म क्यागो अनुमान भला समस्या बोखर मिस भला आछौ दुया चौपति त खाली डिटो ट्रान्सलेसन या नाजको केन्यो कि मखु कि त चाहिँ भति चाहिँ हिका हे ट्रान्सलेट या ना चाहिँ गु अंग्रेजी साहित्यपति विराख वही हिसाबमा उन्यो समस्या कन्ट्रोभर्सी अन्थालको बेचौ जुल भला आछि थै विचार तैले अनुसार चाहिँ थियो हिसाबमा चाहिँ अनुवाद साहित्य मौलिक साहित्यको थ जिमा ठ्याक्कै मौलिक जिमा गावो ठुकियोपट्टि छुए विशेषता मटसे उकि स्टोरी जग्गा रिराइट ला या मजिल मलाई तर जिन यो छरा छ छिउपट्टि चेउ पहले वो ठ्याक्क शब्द न त छिनि मको छिउ साहित्य चेउ पहवो अंग्रेजी साहित्य चेउ पह पागा होला स्वाभाविकै ख मलाई प्यानमा तर छिस छिउपट्टि पह किनेवे नामे अंग्रेजी जक्क ठुम मनैड इमसा पचे मजिपट्टि चीज बिलासे छि फेल जियान इमसँग क्या भने पिङो पेज न्याउ पेज बन ढासे छि फेल दिल नि ओटकला यंगा बिमाल्ने छिउपट्टि मौलिकता न कि दैचने माल तर मौलिक अंग्रेजी जक बुन्यु बुन्यु बानी दुमेस्त न स्वाभाविक त्याकी माल वो चाहिँ नि छिस छिए दुनिन वो अनुवादक दै विचेचना न छौ चाहिँ नि मिटिङ पोइन्ट मलाई ठण्टक्क यंगल लास ठुलिटक्क याबले चाहिँ नि अंग्रेजी बुनी पिन्छ चाहिँ नि स्वीकार यही ओसे अपो मौलिकता कोचे या ढासा स्वीकार यही मको नि त गा चाहिँ नि छिरा सचेतना बिमा चाहिँ नि आवश्यकता दु उकि सिनियर राइटर त्यसो वो
वर्ल्ड खपिन्छ जुनियर नुनु पि जिपि ठ्यापि वइ चुना पिन्ड चाहिँ लकेन माथिन्छौँ का र वो विषयले चाहिँ छलफल न मैनी अनुवाद गेजी मार्का चाहिँ छलफल न मैनी वो झ्याकी माथिन्छौँ का अथे मेउ चाहिँ सुधारिया म पछि गोतुले छ अनुवाद साहित्य खे आछौला चाहिँ छलफले मजुर गानु थैदेल वो बाहे सुधार त होला गेरा बा धापाला जिनला त हो खसा सुधार मको सुरे जिमलका छि सछु सफो प्या वसा पिङवे अनुवाद जचौ मरो आटक छि नेपाल भाषा साहित्य दोलन रजली मखला उक्यु सलन सडके प्या मोवानी तठे मोवानी अयो अवस्था चाहिँ नेवा भाया साहित्य त अंग्रेजी आठ छिउ न्यने दैछौ अन्तर्राष्ट्रिय भाइले अंग्रेजी खमला छिसा अंग्रेजी खान जुन मेरो भाषा इन्की मालो स्वाभाविक ख तर छिसा अंग्रेजी त न्यने त छिउ भाइपटी साहित्य नेपाली अथवा अंग्रेजी अनुवाद जना न्यने तैबी मावे नि नापा छिउपटी दायित्व खन जना सत्य मन सर ठ्यान माइक छिउ भाषा छिउ साहित्य छिके जग तकेना चन लिकुना चन साहित्य अनुवाद मजिक विदेशी देशं खनि मको इमस मखंक छिद अन्तर्राष्ट्रिय खेले मान्यता दै मको पुरस्कार क्याउ छिउपटी साहित्य त विश्व बुनि मको गाटे जना दिउन छिरो झिन्यार बुझे देर गल छिसा या फैचो मोरो आ छिसा भ्यामस आउट यु न मखुरिया छि अंग्रेजी भ्यामस पिना मका ठौ कनेला छि सरे चना पिन जियाला गेर है मखला आ छि अंग्रेजी भ्यामस ला है मले ढंग ला ठौ कने छि मस्त अंग्रेजी भाषा फेल जिम नेपाली भाषा फेल जी मखला अनि ठासे छिस वो छि नु पुस्ताइ त अंग्रेजी इम त ठाको मजुले नेवा भ्या ठाको चौडो आ इम त वो नेवा भ्या बुनियो बानियाना काठको विदेशका अंग्रेजी ट्रान्सलेट याले तगा तया इम त चाहिँ नि याका इम त चाहिँ इन्करेज याका थुले हेमा उडु उपाकी चाहिँ नि चीज आसंग संस्था त्यसमा चाहिँ नि 50 मिनेट या माथिन्छौँ का